600 сомдон дейт килограмм. 600 сомдон сатып атат достор. Жазып койгон. 600 сомдон болуп атат, байке? 600 сом. Мына келиңиз, эртең да болот байке бул жерде. Буйруса 600 сом. Кавырга айырмасы жок. Айырмасы жок. Санет кавырга айырмасы жок, 600 сомдон. Болгон 2 күн болот экен бул жерде, мына. Картошка 40. 40 сом. 25 сом. Мына картошка 40 сом. Еттин баасы билет, ет окшойт бул жер. Ет экен. Канчадан экен ет? 680денби? 680ден жазып коюптур го. Койдук экен бул, койдун эти экен. Ет бар экен бул жерде, инем турат го. Илип коюп этин. Суралычы. Ет канчадан? Ет. Койдук го. 700. 680. Боларчы. 680. 600. Жакшы, 680ден келиңиздер. Эртең да болот мына. Бизде уже кылабыз. Мынаки. Орта сайский. Орта сайда, бул орта сай күчтүү да мына. Орта сайдын касапчылары экен да. 700 камерадан көрө 680 деп койду. Бирок 680 деп болот окшойт. Туугандар, ассаламу алейкум, биздин каналдын көрүүчүлөрү, жалпы YouTube көрөрмандары, саламатсыздарбы? Бүгүн 6 декабрь 2025 жыл Бишкек шаары, ушул жерде жарменке өтүп жатат. Чогуу көрмөкчүбүз, азык-түлүктөрдүн бааларын чогуу билмекчибиз. Адрес боюнча айтсак, туугандар, мына Кыргыз драм театр, эски Ала тоо, Бишкек шаары. Ушул жерде эртең анан бүгүн болот. 6-7 декабрь күндөрү жарменке өтүп жатат. Чогуу көрмөкчүбүз. Анда кеттик. Каналды колдоп, лайктардан басып көрүп туруңуздар. Туугандар, мындай костюмдер да бар экен, баалары дагы арзан болуш керек негизи мындай жерде. Туугандар, жарменке ошон үчүн жарменкеде. Эже кандай костюмдер канчадан болуп атат? Костюмдар 1800дөн мужскойлор. Мужскойлор, мо пиджактарчы? 700дөн. Но пиджактар. Пиджактар бар 1800. 1800 сомдон. Мына. Тандап калың экен, э? Калың жукалар да бар экен. Эртең бүгүн иштейсиздер да? Эртең бүгүн иштейт мына. Женскийлер да бар экен. Мына мужскойлор 1800 сомдон экен. Мынаки ушул курткалар 1000 сомдон экен. 1000 сомдон жазып коюптур мынаки. Куртки 1000 сом дейт. Каалаганын ала бересиздер 1000 сомдон. Достор, туугандар, анда эмесе кеттик алдыны карап. Мындай көрүнүш. Көрүңүздөр. Мондайлар 599 сомдон экен. 600 сом экен, мындай. Детский, калың экен курткалар. Мынаки. Түрлүү сеттер бар экен. Детский. Достор, азык-түлүктөрдөн көрсөтөлү биз. Шунда келип көрсөңүздөр болот. Мындай калың женский курткалар бар экен. Курткалар канчадан экен? 1800. 1800 сом. 1800 сомдон дейт. Кен өтө сонун экен. Мына футболкалар 250 сомдон экен. Магазиндерде 1,5 сатканбы? Магазинде 1,5 сатасың негизи. Бул ярмарка болгон үчүн 250. Алганда просто ошого келип. Размерлери ар кандай бу жерде? Размерлери бар 46дан 62ге чейин. 46дан 62ге чейин бар экен размерлер. Жеңил футболкалар мынаки. Талап атат. Футболка 250 сомдон. Келе бериңиздер. Эртең да болот, э? Эртең да буйруса болот. Мынакей. Калыңдар дагы бар. Калыңдар канча? 800. Ого, арзан экен. Мына 800 сомдон модель түрлөрү бар экен. Мына жигиттер келсеңиздер болот. Сонун экен, болор, э? Начос бар да. Калың экен. Начос. Каласаңыздар мындай саларда. Болду. Модель бар. Мына 500дөн. 500 сомдон. Мына достор, сиздер үчүн Размерлери мынакей. Флиспи? кышкы флис. Флистер экен, э? Кышкы. Жакшы. Мынакей мен көрсөтүп коеюн туугандар. Могу орто ченинде да. Бул жагынан келгенде экинчи эле экен. Мына азык-түлүктөр бүтөт, анан келгенде экинчи могу шатёрдун астында. Мына ет. Ет 680 сом ич майы менен кошуп берип атыптыр. Түлүктөрдү көрсөтөбүз. 2 күн болот. Дагы бир рет айта кетейин. Туугандар, элдер өтө көп экен, чынында. Мына. Көрдүңүздөрбү?
Çekeden gerçekten. Soğandır. Et görsetelçi et. Et qanchadan? Hozirgi aktualniy et bo'lib o'tmaydi. Eje qanday seje? Bağlar qanchadan et? 680 de. Ул uyduqu? Uydun eti. Жылқыныкы qanchadan жылқыныкы? 650. Çuçukçu. Qancha? 1000 so'm bu. 1000 so'm. Qartachi, qarta. Qarta qancha? 300 so'm. Minaki dostlar, etni basıp tutunuzlar. Mana tovuqlar bor ekan. Qanchadan tovuqdir? Broiler qancha broiler? 350 kilogram. 350 so'mdan kilogram. 350 kilogram. 350 so'm. Ündük var mı ece? Ündük. Qancha ündük? 3,5 ming so'm. Toza ündükdir. 3,5 ming so'm deydi. Dostlar. Neler var? Pomidorlar var. Pomidor qancha? 180. Огурцы-chi, badran. 200 so'm. Ой, bu kapustachi. Kapusta скажи. Капуста 25. 25 so'm. Markov servis 45. Pavlodar, Qozog'istonniki. Mana kartoshka. Kartoshka piyasi 45 30. 30 so'm, 45 so'm ekan. Tug'anlar, mana. Bahalarni uqtingizlar, yozingizlar kommentariy. O qo'yonlar qanchadan? 700 сом килограмм. 700 so'm ekan. Bir qo'yon. Kilogrammi 700 so'mdan ekan. Voy. Birov qancha kilogram chiqadi? Один. Один Сколько выйдет? 2 килограмма где-то. 2 kilogram chiqadi ekan. 700 so'm, по 700 da? 700? 700 сом за килограмм. 1400 so'm bo'ladi ekanda birisi 2 kilogram chiqsa. Yaxshi. Manaki. Do'stlar, qata kemchilik bo'lsa oldin ola kechirim so'raymiz. Keyda bo'lib qoladi. Chinida. Mandaylar bor ekan. 250 so'm jajanaqlar, 100 so'm aralashishlar. O'riklar 70 so'm, 250 dan 400 so'mdan yozib qo'yibdir. O'riklar 300 so'mdan. Do'stlar. Ko'p o'ti. Mana teyaqlarda ham. Бұл жағы жұмыртқа 12 сомдан, 11 сомдан екен. Шпинат. Шпинат дейді. Балықтарды көрелікші, балықтарды. Форельдер көрелікші, форельдер. 1350 сом екен. 1350 сом. Аз жақ тартабыз, достар, бұл жақта музыка болып атады. Музыка, авторский права. Бізге болбойды, музыкасы барлар жерде тартса. Арғандай 80-65. 80 so'm, 65 so'm ekan almalar. Mana bu yoqda da 65 so'mdan deb turadi. Halva bu. Qanchadan? 150 so'm. Shu turishi 150 bu. Mana halva. Yaxshi ekan. Bu sarmay qancha? Enim bo'lib o'tadi. Bu sarmay qanchadan? Sarmay 900 dan. 900 so'm. Bu 600. Cho'g 600 bu. Cho'g 600 bunaki. Yaxshi. Qayaqtiki? Atbaşı. Atbaşıniki ekan. Dostlar, mana bu yerda buşirib berib o'tadi. Meni buşirib o'tadi. Necha borsoq urib o'tibdir. Qanchadan ekan kilogrammi borsoq? 250 so'mdan buşirib berib o'tibdi. Biroq to'qslavy. Aqrin qizarib o'tadi. Qizaralik tag'i. Bunaki dostlar. Ko'ringizlar. Bunaki kalbasalar doktor toy bostuq ekan. Toy bostuq. Lo qancha so'm bo'ladi? Biri. Alaykum. Qanday? 385 kilogram, ha? Bunaki dostlar. Bularchi bular? Toy bostuq 450 dan. kilogrammi? Kilogram 450 dan ekan bunaki. Yaxshi. To'g'anlar. Kemindiki mi? Keminden farel eken 650 so'm. Biri qancha kilogram chiqib qoladi bayka? 2 kilogram chiqadi? 2 kilogram. 650 so'mdan farel. Kemindiki. Moshnik. 630 mu? Ha, 630 so'mdan. Вот это почему у вас форель? Bozorlarda 650 dan da shunday sotib o'tadi. 630 so'm ekan. Интересно. Это кеминский. Farel. Erta menen yana olib keldi. Свежий deydi. Это как форель называется? Как она? Farel.
Жұмыртқа 12 сомдан екен. Жұмыртқалар қымбаттап қалды, 12 сомдан. Картошка қанша, картошка? Сатушылар ар жаққа кетіп қалды. Жұмыртқа қанша? 12. 12. Картошкачы? 45. 45. Тоқ, тоқ. Tavuk Hı. 300 son. 300? 500 son. Ha, 500 son. Ava. Ысык көлдік екен. Моңчы Павлодардікі. Қанша? Марков 45. Бағаларды ұқтыңыздар. Жармәнкеде шундай екен бағалары. Фередегі базардағыдан қымбатырақ қой деймін, мен ойымша. Қаншадан пияз картошка? Сейчас картошка мешками, картошка 40, 40 сом. 25. 25 сом. Мына картошка 40 сом. Долғандар, мына мандарин. Лимон 250 сомдан екен, 150 сомдан мандариндер бар екен, майда-майда. Жалбырақтар менен да 150 сом екен, чоңы 120-дан екен. Біз Тыйхан базарда тартқанбыз, мандариндин баасы 10 килограммы 900 сомдан болчу. Кече тартқанбыз. 140-тан сатып атат бұл жерде мына. 140 сомдан екен мынакей. Достар. Жерде чучук бар екен. Қанша чучук? 1300. 1300 сом бу. Килограмм 1300 сом екен. Чистый конина. Таза канина дейді мына. Жылқының. 45 сом сары сәвис. 35 сом қызыл сәвис. Редка 35 сом екен. Черный редка килограмм 100 сом екен. Свекла 50 сом екен. Чучугу жакшы екен бирок. Жакшы екен. Алып тұр. Бұйырса неже? Алдым дейді. Дағы нелер бар екен көрелічі. Достар, мен менен болыңыздар. Чоғы. Банан қаншадан? Банан? 150 сом банан. Картошкалар төгіп қойды. Ой, сәвистерді төгіп қойды бұл жерге. Соның қылып. Қызыл, сары, жуылған, картошка. Жұмыртқа 11 сом 12 сом екен. Мына еттің бағасы. Біледі, ет оқшайды бұл жер. Ет екен. Қаншадан екен ет? 680-ден бе? 680-ден жазып қойып тұр ғой. Қойдық екен бұл. Қойдың еті екен. Жақшы. Қойдың еті. Сандарын көріңіздер. Жалан қойдықын сатып алып тұр да бұл жерде 680. Мынадағы еті бар екен ғой. Жерде. Ел көп. 600 сомдан дейді. Килограмм. 600 сомдан сатып атады. Достар. Жазып қойған. 600 сомдан болып атады, байке? 600 сом. Мына келеріңіз. Ертең де болады байке бұл жерде. Бұйырса 600 сом. Қауырға айырмасы жоқ. Айырмасы жоқ. Санет қауырға айырмасы жоқ. 600 сомда. Болған 2 күн болады екен бұл жерде. Мына. Көріңіздер, алыстан көрсетіп берейін де. Тартып алып атшат. Чучук қаншадан? Қарта 500, қарын 300. Қарын 300, қарта 500 екен. Жұмыртқа қаншадан? 130, 140, 315 сом. Болды, түшінікті. Инкубатор емес дейді. Домашний екен. Домашний. Мына. Алмалар, ой, тезілет қой. Қаншадан болып атады алмалар? 50'den mal gösterir. Көктер 50 сомдан. Килограммы. Мына 50 сомдан алмалар. Қызылдарычы? 45'ten o öyle. 45'ten. Adımızda çoğunları 70'ten. 70'ten чоңдору. Мына 45'ten айдалар. Мына 40 сомдан, 50 сомдан да бар екен. 35 сомдан бар екен. Грушалар 40 сомдан екен. Бро. Мына ке бройлер индуктор. Бик пи булар туган? Хайбрик, ой, қаншадан килограммы? 600. Tuşkası 600 som. Bu отдельный частьтар 550'den başlar. 550'den 700'ge чейин. Пенсионерлерге 500 сомдан береді. Пенсионерлерге, жакшы екен, бұрама? Бөліп сатып атат.
Мынакей. Бирөө канча сом болуп калат ошондо? Экөөңөр эки жактан кыйкырасыңар, башым ооруп. Акырын сүйлөгүлө. Макул. Шут. Жок, мо бирөө канча болот мен сат. Бирөө деген тартыш керек да, 10 килограмм болот. Ой, какой вообще то умница, да он? Туганда көрдүңүздөрбү? Мынакей. Көрсөтөйүнчү. Мындайлар да бар экен го. Домашний. Таза ет. Өтө чоң жаңы жылга салы эт. Шириндиги кандай болот экен? Еще делите. Вам ножка? Kanatın kança kanatın? Мынды кусоктоп алып атчам. 500 söyleydim. 500 söyledim. 600 сомдон селком алса дейт. Бирөөсү 10 килограммдан ашат да. Что примерно 8 kilo olur tıkın. Жоқ 8 kilo емес, 10 kilo. 10 килодан ашат, а? Ашат. Бул бик дегенби? Хайбриттен. Хайбрид. Эртең да болобу? Буюрса болобуз дейт мына. Келиңиздер. Assalamu alaykum Taksir. Kandaysiz? Ündüktер канчадан ündüktер? Yükler erkekleri Erkekler. 5,5'dan, 5,5. urgaçları 3,5'dan. Urgaçlары 3,5. 250. Булары 250'den. Bu özübüzdün жергиликтүү ündüktер, кара ündükтерби? Bu iyi Çanaklı. bilmeden Karakol'dan alıp geldim. Karakol? Mesleği, Ha, gölden. damarlı indükler, bu erkekleri. Ne may eкен, нече? Bu urgaçları. Urgaçlары чоң-чоң экен. Kalada Özkön, Cünököy Cemcegen. Şirin. Capcaş indükler. Eti şirin bolsa gerek ya bayke. Dağımdı da bular. Bular damdı eкен. Жакшы. Содаңызды берсин. Мына достор, уктуңуздар. Домашний өзүбүздүкүнө эмне жетсин, э? Туугандар. Мына. Кызы болуп атат кыскасы. Элде эле көп. Кымбат деп коюп алып атышат. Не кылабыз ана? Баалары ушундай экен, достор. Кытайлар жүрөт, кытайлар. Алып атышат, достор. Побольше не получится. Кытайлар ачууларды жейт да. Бул канча сом экен ошо пакети? Жигит. Вот добавочку чуть-чуть могу. Канча сом? 200? 200 сом экен. Булар деле дуңгандар экен. Мына көрүнүш ярмарканын. Мына эт. Эт 680 сом ич майы менен кошуп берип атыптыр. Мына форель да бар экен бу жерде. 630 сомдон мына форель. 630 сомдон форель. Мына балыктын түрү бар экен. Туугандар. Но балыктын аты эмне эле? Змеиная голова. О. Канча сом? 300. Буларчы булар? 450'den Амур 450'den. О, 600. 50 экен. Толстолоп деген кайсы эле? 300'den. Мына ушул. 300'den. Бардыгы жакшы. Курганды билиш керек, э? Жакшы куруза булар да жакшы. Мынакей. Бул кайсы? Burçlular sazı öyle de balık. Hastalık olsun. Толстолок. Tuğan adam bize Сонун кылып куруз керек экен да мына. Жакшы экен мына байкем пловду сатып атат, ишти кылып атат ушу байкем барга. Сонун экен. Плову 250 сом дейт порция. Мына үндүктөр. 3700 сом. Я үндүк эмес, инда-утка, э? Инда-утки, да? Инда-утка 3700. Вкуснее, чем индюк мясо. Бөдөнү канча могу? Перепелный. 450 и 350. 350, 450 дейт. Бөдөнү да, бөдөнү байке. Свежая, домашняя. Свежий дейт мынакей. Мына форельдерчи? Автогульская копченая, да? Копченый канчадан? Цена? 1,5 килограмм 1500. 1500 сомдон. Кусочками небольшими. Мынакей. 1230 сом экен мына. Это свежая уже. Свежий, 1050 сом тазаланган дейт, туугандар. Сразу куруп жейт экенсиздер. Выбирайте.